Kan udik Pak bulan ibu. Me itu mau cak udik. Aku leh. Tadi mau nak leh. Udik mau tak aku leh. Mata. Binin siapa ya kak? Tadi mau nak leh. Maksud tabaji ilum tabur. Wata ya buk. Tadi panjang aku leh. Di mun tak aku leh. Mate mun ili kuli. Di boleh. Kan mungkin di gunung tinggi kulalui bola. Sungai musikku seberangi. Aduh bangkit lebur kak. Pada ben mata are omber ebek to ondem peteng. Hei kak. In hodauhi in kulau mirat aung gami dunia setu ge curalo. Siapa hiku ya koordinasi gurunya? Aja suruh mulai kia kak jakaknya. Lala keburing mulai waduan kalau bedekan jana duanya. Oh audio. Onjak lihat tahu salah iya. Tak kau make pate ya. तुम भी मुझसे प्यार कर लो nah makanya manusia ni kau mati dua kali odi dua kali coba pikir kamu lanceng manusia ni kau odi ing bi mati nah tahun ning buk kamu lanceng odi ing ben mati nah buk cabang pentong gak benar ya kakek manus saja aduh tepak garing apa dina dia kalau aku mencak gula ni bining cak berkintar boleh kan? Orang akan dia manusia ni kau di ben mati, nak kamu lanceng. Lancengan? Di mak tahu kangga. Lancengan di eko. Le bener. Manusia ni kamu mati ben di ing lancengan. Letak pada aja sampean kak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Al-Habib Faqih dek selerana betul kau le sangat amul ja'aki betul kau le cintai Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Ali Zainal Abidin
juga ndak selerana beten kaula ngaku ngaki beten kaula cintai. Ajunan sumulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Hasan, ajunan sumulja Kiai Haji Zubaidi Ghazali, ajunan sumulja Kiai Haji Bishri, ajunan Kiai Haji Badrun, ajunan Kiai Haji Hashim, ben seteja kiai seteja para guru sampun hadir ben alengki eka di tempat nyuwun saporah. Beten kaula tak bisa nyebut asma agung ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim ben hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku desa Kepora Tengah beserta seluruh jajaran aparatur desaipun, sahibud da'wah wa sahibul manzil Kiai Dinto Kiai Haji Darus beserta seluruh jajaran seteja jajaran majelis keluarga ipun, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sehadir tanpa terkecuali, dak seteja ajunan beten kaula amul jaki dan beten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Sepertama tore kaula ben ajunan amuci ben asyukur da Allah. Malam semangken kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir alengki abolong ega di tempat dalam rangka zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai juga kelaban haul Kiai Haji Mukhtar bin Kiai Haji Awamil, Musalla Nurul Mukhtar, Dusun Penceruh. Jadi makanya kepada dua acara, sepertama acara maulid, senomor dua acara haul. Dua acara Kak Dinto kita jauh. Sepertama maulid ngak-ngi masalah kelahiran. Senomor dua haul Kak Dinto ngak-ngi masalah kesehatan. Kalau disebut maulid, maka Kak Dinto pasti saya maksud ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena selain Kanjeng Nabi Kak Dinto tak ada maulid tuh. Selain Kanjeng Nabi Kak Dinto tak ada peringatan lahir, tak ada. Bobodo ke? Ulang tahun tuh. Happy birthday to you. Happy birthday. Mak tukang gila sebenarnya. Kasabeni maulid, kasanya mana milad. Jadi beda maulid ben milad beda. Kalau maulid itu kunga-kungaki aneng seneng aja raja aki abada aki acara tentang kelahiran. Kalau milad aslina milad ni kami tong umur keng ibitong dari bektorembi. Makanya ulang tahun ni kasarat tah orang ngaku tu odi. Sudah mulai kadek ini kan. Lah mulai kadek lah. Atrakiban sepeda kak diserkat apa? Le ulang tahun ni ke orang ngaku tu odi mun orang ngamat teh ulang tahun namare. Coba ibu ceru ni, kau beda orang ngamat teh pakun ulang tahun. Mun tak absa apa bola. Lo Nabi Muhammad itu sudah 1400 langkong lebih. Secara jasad Nabi Muhammad atinggal laki kaul ajunan. Tapi sampai mangken Kanjeng Nabi pakun ibadah aki acara maulid. Malah tak karo bulan molot, bulan rasul amolot, mandi mawal amolot. Bukan tak napa. Cuma lambak pun minggu amolot. Nggih napa nggih? Lambak ni ke pun minggu pun malam Jumat ke masjid. Miladu Rasulillah sabihata yaumil isnaini lil isnai asyaral madi
fir rabi'il awwali wa dzaka fi 'amil fili. Nikah maulid nikah. Bade semacam apa yang ditulis oleh Al-Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Daiba, fasintani min huril jinani tabattata wa asyatum ma'a Maryamu bintu Imrani. Pun malam Jumat lambo bade semacam burda keng mangken tak osom semacam burda mun tempo na bade corona to. Bade corona tatang keapatian haram bene koroi masjid magi kembong ku tak auncoran macam burda. Saraita min haramin lailan ila haramin, can malaikat kasep ko. Kapan apatian ni baca burdana. Kapan corona kebong-embong bani karo masjid mangken corona le beres mati ambu bani karo burdana billahi magi oncor ra elang lah. Nggih napa nggih? Jadi maulid itu khusus Nabi Muhammad. Yang ada maulidnya hanya Nabi Muhammad. Selain Gusti Kanjeng Nabi nikah tidak ada perayaan maulid. Pada kelaban haul, kalau bahasanya haul pasti benih Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ini kata ada holah. Teman beda pengajian umum dalam rangka haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman beda. Mun tak tak beresin oleh sekarang. Ada kalau maulid pasti Rasul, kalau haul pasti benih Kanjeng Nabi. Apa? Sebeda maulid tak cuma Kanjeng Nabi tak andi haul. Ibah hasan ulama. Apa Kanjeng Nabi mi cuma maulid tersebut. Mun haul mi tada. Dijelaskan dalam kitab Haulul Ihtifal di Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki, menukil salah satu pendapat yang dinyatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa Kanjeng Nabi ni kami sebada lahir wafat mi tada. Kanjeng Nabi mi sebada cuma kelahiran. Setan Kanjeng Nabi mi tak ya holen. Jawab li anna maulidahu min a'dhamin ni'am. Karena lahir Kanjeng Nabi ni kan nikmat sepaling raja yang kepora yang penceruh. Wa wafatahu min a'dhamil masaib. Wafat Kanjeng Nabi ni ke musibah sepaling raja. Lahir nikmat sepaling raja. Wafat musibah sepaling raja. Wa hattatis syariah ala idharin ni'am was sukut alal masaib. Bi syariat epakon mun oleh nikmat papadeng, mun oleh musibah cek sakasa. Lahir Kanjeng Nabi nikmat turi beda ki acara nggak mungkin di kapal aja. Wafat Kanjeng Nabi musibah cek beda ki acara karena musibah di mah beda dengan di musibah ke acara. Jelas lagi. Jadi saya ni ketujuh nama lengar te kauluban ajunan. Kanjeng Nabi ni kelahiran nikmat sepaling raja. Arami nikmat. Cek saking Kanjeng Nabi kak din tota ikebay. Kepora ni tak ada kak. Kepora, Sumenep, Madura, Indonesia, dunya ibadah akikan ngampong dek kebedan Gusti Kanjeng Nabi. Allah sa'adabu laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Cek saking Nabi Muhammad kak din tota ikebay. Langit bumi ben saesenah Allah tak kira abadi. Bumi ibu ikebay keng pulan Allah akebay si makhluk saanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nikah jam iya sholawat napa nyaman? Nah? An-nida. Makanya jam iya sholawat an-nida ni mun maca sholawat kan beda bacaan senikah. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini ya nabi ya rasul salam ya habib salam salawatullah ya habibi ya Muhammad ya habibi adu berlebur na ateh ya Muhammad dukuste Nabi Muhammad cepun Imam Romli wa yambaghi lil musalli ala nabi ayyatiya bilafdhis siyadah mun maca sholawat dak Kanjeng Nabi beri lapat sayyid. Sayyid ni artinya guste artinya tuan cek pas mapas langsung ngocak Muhammad ya sayyidi ya Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad beri sayyidi ni kerja pun Imam Romli le kalimat ki furumi ada lapat sayyid dah ya habibi ya Muhammad mi ada sayyid mi langsung lafaz Muhammad cek pun nak ngaji darurat syair kena ngendalo buah
Mun diberi lafaz sayyid Muhammad dah saya hilang. Ya habibi ya sayyidi Muhammad dah saya ada. Akhirnya lafaz sayyid dah saya buang, lafaz Muhammad dah pakun, keng pakun rak ngiraki lafaz sayyid. Otabe mun ngarteen ya habibi adu berliburna ateh ya Muhammad he Muhammad cak ada iya. Beni anang Bang Muhammad ya. Ya Muhammad duh Gusti Agung Kanjeng Nabi Muhammad. Dia tak mapas gula ben sampean kak. Nika cuma NU sengaku sayyid dia kak. Mun beni NU tak ngaku ke sayyid dia. NU aja ga akhlak. Mun ke Kanjeng Nabi kak dintocak sampai langsung manggil asmanah. Kadua ibak dikumbak do cak pada ben manggil ke segolongan selain. Tak pada. NU ibrik sayyid. Selain NU tak anda ibrik sayyid bid'ah. Mun ibrik sayyid masuk neraka. Can gula mi cek sarana gelu. Nabi Muhammad ibrik sayyid masuk neraka. Cek dengan tukang ceramah dia. Kalau itu mau cek masuk suara ke tukang penceramah. Nih keseyalem saya beri titel apa yang pepeto. Ceramah agama. Yang pertama, tujuan aku bukan disampaikan sarung Al-Karim, Ibnul Karim, Al-Fadil, Al-Mukarram, Al-Menna, Al-Kohol, Al-Sail. Opo? Belum tentu masuk surga lek saya beri al-atikal peto. Kanjeng Nabi ibrik sayyid masuk neraka mi cek. Sarana gelu. Saya enggak membaca selawat paringi lafaz sayyid sebagai bentuk akhlak kaul ajunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sponsor gelu. Mak keker sponsornya. Bapak mancing boleh, repu boleh dek kini kah? Tinggal pada dung ni repu boleh. Bapak ngeter sampean. Lo teman-teman kiban ring genteng. Segalangkong. Ada esen ni kah? Oh, esen ni kah iya. Betul tinggal contangan koi. Oh, cek belak ke sampean. On segalangkong. Enten saya buka kopi. Lagi ning kibu mulai ni kini. Siapa mau nyajem tekepek saya gila. Segalangkong. Segalangkong. Oi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyon baring bismillah. Ya Habibi ya Muhammad. Duh burle-burna ateh. Ya Muhammad. Duh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi beri Gusti Sayyid. Jadi maknanya pakun kau tu beriin Gusti. Tak boleh langsung ada Bu Muhammad. Ya arusal khafiqain. Duhai manusia seteti mantanah dua alam. Mantan. Al-arus nikah mantan. Makanya mun beda acara mantan walimatul arus. Nabi Muhammad nikah ya arusal khafiqain, mantanna dua alam. Nabi Muhammad itu mantennya alam dunia. Nabi Muhammad mantenna alam akhirat. Napa persamaan Kanjeng Nabi kelaban mantan sampai itu buaki mantan alam dunia dan akhirat? Di ulama itu buaki gara-gara mantan bedeko ajem, gara-gara mantan bedeko sape, gara-gara mantan bede cecen, gara-gara mantan bede pelotan, gara-gara mantan bede tetel, gara-gara mantan bede terop, gara-gara mantan bede sound system bener. Keng meskipun gara-gara mantan bedeko sape, gara-gara bede mantan bedeko ajem, mantan tibi kako ajem ni kata ende. Di mana bede mantan tujuan ko ajem? Mendaking kurumun bola. Gini bangki. Gara-gara bodoh mantan bodoh yang seborong. Bodoh terop, bodoh kuadina. Kula mun pengajian kak. Pah pengajian acara mantan. Kalah make kocak ustad gula. Mantan nak. Ipo tujuh ke kuadi. Kuadina saya ketujuh. I harga neken 15 juta. Kula sapi datu ingin cemaki kamada jengak dia. Bahkan nengki. Di beberapa acara mantan dingkiai ini papa tujuh ke kuadi sekali. Namun ben mantan gara-gara mantan dong sabareng kan engki
gara-gara mantan bah beda pelotan kan beda lamaran pelotan cangreng konaru pelotan mek kutu beda lamaran pelotan dua mantan makle sajen atok-tok makle sajen atretan deh dua keluarga ni sajen rapet beda tetel makle sajen rapet sajen apuntel beda becit makle saya dua keluarga ni kau kutu beda becit napa becit cek kempang au be cek lekas ngecit beda lamaran tutul maksud tak apa dua keluarga ni mentroba ku sekotu tutul cek saling tungat tu cek saling mamatul coba ibarat cek pakai temor tak saya temor cek pakai barak pah ingi bagi wak buan seanya megedeng arah apa minta ingi bagi acem celok arah apa mi gedeng gedeng ni ke artinya gesang gedben dengadeng mantan nama leseken selake manter tak abinia boleh si bini manter tak alaki boleh cudu situng sampai mati mangkana gedeng gesang gedben dengan padahal banyak wak buan ni keselarang kelengkeng anggur jeruk banyak lebih pantas mi gedeng gedeng ni ke wak buan tak buah boleh cuma buah sekalian pah mati kak kan mungkin mangkana mantan yang bagi gedeng alake sekalian pai kibe mate bini sekalian pai kibe mate pulan gedeng ni kata abu boleh tung situ ngewak buan saya tak abu dukale cuma gedeng iar pagi makle mantan cuma alake sekalian bini sekalian mangkana keporan ni kemun beda gedeng mari nyolpu abu kalak buah nah pagi nyolpu abu boleh poker tak beres gedeng aja kan gedeng gara-gara mantan nih kamu dorong sebarang lah Nabi Muhammad diumpamakan mantan gara-gara Nabi Muhammad Allah akabai emas Allah akabai selakah Allah akabai tunyak keng tunyak sebeda gara-gara kanjing Nabi tibi katunya tak ende pada ben mantan kan gara-gara beda mantan beda tetel beda polotan beda ku ajam keng mantan tak ende gara-gara beda Nabi Muhammad Allah kebaik alam Allah kebaik bumi Allah kebaik emas Allah kebaik selakah keng kanjing Nabi katunyak tak ende ka emas tak ende gunung Uhud teman epataber teti emas kanjing Nabi tak kesokan padahal emas kebaik gara-gara Allah kebaik kanjing Nabi keng emas kanjing Nabi tak penting tunya tak penting anapa beda lebih penting dek kanjing Nabi etem peng emas bentunya panapa asareng kalaben Allah oleh ridona ipun Allah pada ben mantan gara-gara mantan beda ku ajem keng mantan tak ndek ku ajem arapa beda lebih penting ke mantan etem peng si anya ku ajemnya wah itu ingat sing tahu kaki tak nengen paham jelas tore mulai sagak dinto si bisa pada pak ya mun paham apa saya bahasa boleh Kak dinto kanjing Nabi mangkana kanjing Nabi kak dinto tade haula nggih sebeda maulid tak anapa mi maulid lahir kanjing Nabi maulid ni kan nikmat paling raja sampai beda kitabnya mana ni'matul kubra 'alal alam nikmat paling raja lahir kanjing Nabi maka wahastatis syariah ala idharin ni'am mun oleh nikmat papadang orang penjeruh wassukut alal masaib mun beda musibah cek sak kasak mun beda nikmat kabala deng papadeng mun andik musibah cek le kabala alhamdulillah penjeruh tabalik mun nemuneng seneng andik pese ada orang tahu keng mun raja otang kapi tokang kan sini kehuluban sambian tabalik mun andik nikmat papadeng wa amma bi ni'mati rabbika fahadith mun banyak pesena kebela keng cak kebela tok beri iyo dia engkau kan si banyak tu letuk kapu mun pesena tak ibuki mun beda nikmat ni apa padeng kak mun beda musibah cak sak kasak kula ben sampean tak balik mun musibah si elo kebela mun oleh pese ada orang tahu coba acuan pah rogi billahi rogi kok anak tu billahi namun rogi coba apa te sekejuta apa itu sekejuta saya tanya aki kocang saya jualan hasil kak ya oleh sarokoan sekejuta sarokoan sapura kak mun sekejuta kerokok kapi magi bibir tiba cen aja macam tapi kan sini kegulaban sampean mun nikmat tak sak kasak keng mun musibah sak kasak tak balik
nikmat kanjeng Nabi nikah lahir nikmat raja papadeng bedang acara akhir wak ibu dak acara raja ngak nikah nih tak cukup 30 juta nikah bukan ki lain konsumsi nah lain teh Eropa mak jeung aja geluh nikah untuk idharus surur nampak aki bunga ate kaulaban ajunan ibrik kanjeng Nabi sampai mangken ki bulan Jumadil akhir Jumadil awal pakun amolotan kaulaban ajunan manter etrema aduh mau terima kak saya amolotan nih tak kira burung bakal masuk surga cek karwamin amolotan mun karwamin sengaja mun tak amolotan poton macam-macam tapi bunten mun nyamaring Madura amolotan kabeh thank you kak Madura nih ke tempat paling barokah kak ada yang tak amolotan di Madura nih ke peroma amolotan peroma abri berkat mun amolotan sapora luar Madura amolotan situng langker belung polo orang sombengan aja mun anang mangkat ngibelanas mulai kutu ngibasa mangkah keng mone Madura kejo berkat beda terkadang berkat jerajo nak letek sajirigenan beda berkat ajam tu ngedung oh Facebook roh beda berkat pane pekol tegala buah kentang roh saya nggak bisa gelak buah kentang ke budi lagi gelak aku kucing dia suruh mulai tak anda kuleku mengoncang gula boleh cek berkintar kak dia tali kabungkan acem ya apa kucing dia kita ada perempuan yang boleh lebih holy lagi ini mulai kadang lagi agak apa atau agak ada je sampai narok kemin biasa enggak amirok apa apa ada mana betul sekalian laki haram suruh turun dulu benih dia si dia sepeda apa terakhir ke bengkon dari sini cina nama kita ibrik ngakan aduh macam yang bermu dia negak ni Allah jak tahan lah betul tu ni yang jak tu kau atak betul itu anda betul kentok di kijungan jaringan mana lah betul wis lah betul nah terus oh mari pun tarot bisa apa sudah mencengkok dohum sudah betul tak betul pan remo cak betul dia pentong benaku waria sekali cit ngecit deh Allahumma sholli ala Muhammad Wan paham maksud tegak lagi. Jadi maulid gak ditolak sira Gusti Kanjeng Nabi. Ben sebeda maulid tuh cuma Kanjeng Nabi. Haul pasti benih Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi gak ditolak ada haul. Apa napa mik tada? Karena lahir Kanjeng Nabi ini kan nikmat raja ibadah aki acara. Wafat Kanjeng Nabi musibah sepaling raja mangkana tada acara. Lekau lebih ajunan parlo beda haul. Enggih dah bangki. Anapa? Karena haul gak ditutup nama selamat orang sampun sedeh. Orang Sumenep nih kakak. Pada biar yang Bangkalan. Mun sedeh kula bi sampean tak kira lepas dari kelakuan dosa. Artinya apa kun ngibe dosa. Nggih. Karena ada manusia selok dosa ni kata ada. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sataja bani Adam, setiap anak Adam khatta'un pasti banyak alaqatu. Mun bah bener ngocak alhamdulillah karena kok bisa tak dosa sekali. Aja bani keturunan Nabi Adam absa'ab. Kalau anak Adam artinya manusia nih kapakun andi salah cepun orang penjeruh bener penjeruh cepun orang penjeruh ada tengah selalu akedek kak tengah nih kak akedek kabi itu sakabi manusia nih kak ada orang yang saya tak andi dosa ada saya tak dosa nih kacau masih tuh golongan anbiya wal mursalin nabi rasul nih kak maksum andi dosa sama sekali. Mun kula bon sampean, untung dosa ni kalau abulu kak. Mun pah ala ko dosa sekalian tumbuh bulu, laku dosa sekalian tumbuh bulu. Maka sini ku umek reti ketang kak. Jagelak pada. Orang gelak gelak.
kita king bulan kuleban sampian tuh seni ketak padeng kak genjeran tak padeng mangkana mangkene kak saya nyama Khalil Yasin ki yonceng arab pemi yonceng kuli yonceng ni kebenekingan di ilmu king bulan aib bentusan Nabi Allah ya Rab muntusan apa padeng ke sampian burung aki kak bener ki mangkana kauleban ajunan parlo minta sapora ke Allah tapi mau gelem hadir ke majelis pengajian ngani kini insyaallah tusan sapora kabeh hadir nggak sampean mangkene itu sana sampean bi Allah bakal isapora amin apa sebab kula maki jauh dari Bangkalan kak entar ke Gepura Tengah belum tentu jadi ganjaran mun sampean jelas oleh ganjaran mun sampean jelas terima mun sampean jelas isapora tu sana keng mun Khalil Yasin belum tentu hadirin maki jauh apa kula maki jauh hadir kak kantor tak bisa eko cak pelak apa kula bensin ikende pola ya masa enjak kan iya po apa kan engki mun sampian pasti ikhlas ke kantor ya kak apa sampian bensinnya berisakan teh kantor ten mun perlu sampian ki nyumbang ke musola ini ke musola umum kan tempat orang ngaji bersumbangan ada arama cengeng kak tina kita nyumbang kurang berkat ngalak gendua lo pamu teti sampian gak dinto entar gak kantor jelas ikhlas entar rogi ada singen teh bensin na bejana istirahat kula magi ujau tak pelak kak cek bensin ki gente mun kula terok oleh ganjaran gampang caranya cek bensinin mun tak agrunggung oleh ganjaran kencang siapa sih tak agrunggung kak mungkin apa ki belum tentu makan kula mun pengajian kerpikir ya Allah oleh ganjaran kok deka pengajian kula diminta manfaat kali ke pengajian tak sungkem kak ya lo cak ngocak ke ngatir aku lebih dulu dek rumah medai ya lo cak ngocak kula lebih kancai telepon cang kula jauh tak nelpon aja kok bener ke ngalak terep palai beri kalak tak beri dente iya tak kok keng kalau pairu tak beri tentang apa kak cak ni ke bener ke ngalak kok tapi mau nikir pikir lasa tak bangki kak mun parlo tak tak singak apa jauh maki jauh tak pelak kula pelan kula bensin ni genteen keng mun panjenengan ni pasti etre makanya sampean kan ada ganti ada bensin tidak kenapa entar lakarnya adikir ongku mun kula kan ya kok ikhlas mun tro tahu mau beli penceraman ikhlas na bunten cak sungkemin mun tak agrunggung le ganjaran lo ya Khalil Yasin maksudnya tenungku ya Allah pikir dek macam kula keng coman mun sampean masuk swarga kak budian caw cantum mana polong mangken ben kula mun pah kula masuk neraka masa tak ikat yang lebih sampean kak tangki jadi tak temu bisa saja aku lebudian saya masuk neraka bisa saja sampean masuk surga siapa ngajak amin pentong benaku bisa saja kok masuk neraka sampean masuk surga amin ya kok rekin yer peton nang ko birang dina manter pada masuk surga deh iya bu deh iya aku udah masuk neraka sampean masuk surga amin ya kok manter pada selamat kan mau negara pikir buat ganjaran dua mantar pada teti ganjaran meskipun gula mungkin japon ki buru tak ikhlas mik pola ada tengah kak kantor kemik pola mabunga tuan rumah ben sampean lah karetek dente kumayo mik pola ni ketetilan jalan pada selamat amin mantar pada abajram amin lah orang saya tegak dinto hadirin ya hal makin ni kak orang saya tegak dinto ketika itu aki bi seodi kak dinto bakal selamat amin kota cengeng sampean muntar ke pengajian maka tak nyambi tak aku lilek ke dia malek itu mau jagi ode aduh aku lisa susah pengajian dinanya apa orang saya tegadin temik perlu iya holen sini kak innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah kuburan kak dinto awal tempat awal kenengan dari pansabanapan kenengan akhirat faman salima minhu pasera orang seilum kubur kak dinto selamat fama ba'dahu aisar maka ia akhirat bakal masuk surga tapi faman lam yanju minhu pasera asaus ilum kubur ni ka eseksa fama ba'dahu asad maka ia akhirat bakal masuk neraka cung nyiksaan boleh makin ni ada orang saya masuk ke akhirat tak ada kah akhirat ni makin ki gembok kita ibuka
Dari Nabi Adam sampai 2000 ekor orang saya teki ada saya masuk ke akhirat. Kapi ni kau beda di situng alam, saya hanya alam berzah. Kak di alam berzah. Tak oning pada lok teman depak makin gula. Keng mun sampean penasaran ya tu, memang kad ada iki. Pola. Gula nang tenang cek bini gitu gula. Mana jandanya mun watuan cak gelak ku dak muda na. Udah murah-murah telur lekor deh ya. Arab. Ya umur sebitak siapa orang tak edik bu. Liak gelu. Anda pada umur 40 ti ini ku kan ku badan dah bayar rumah. Ini ada umur 2 lekor. Teti alam berzagak dinto ada orang unik. Ada ulama yang menyatakan roh seselamat fi a'la illiyin. Mun arona orang mukmin muallakun bainas sama'i wal ard, akan tong antara langit dan bumi. Arona orang kafir fi sijjin. Tapi hakikatul amri kenyataan wallahu a'lam. Allah ada dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Roh nyabah ni ke urusna Gusti pada bi kiamat. Kiamat ni kada ada ngoning. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kiamat nih kan orang tada tukang ruh pada tada tahu. Ahli kedokteran di luar negeri sampai makin nikah sudah mulai memikirkan bagaimana cara untuk menghidupkan kembali orang yang mati. Keng sampai makin ki ada sukses, tada orang si bisa mau di orang mati boleh. Ada si bisa aku bayi nyabah. Secara fisik dokter ni ke bisa ngubah laki teti bini bisa. Bini yo teti laki bisa. Bandung Jawa Barat makin sekolah yang Amerika lahir bini yo belake bisa. Jakarta salah satu artis Lucinta Luna lake teti bini bisa. Ketok pah yebur pada luman pada remah kak betangki saya Lucinta Luna cek fata kasa cek lahir lake kasa au babi ni makin suntik kembung bah bahako tangan apa. Aduh, ya keng mun hule sapa orang makiratin sapa orang. Mepah jadi jeruk makan jeruk. Secara fisik yo be, ken secara hukum pakun kak. Reng bini ditinggal Lucinta Luna nih kak. Betal lu. Reng lake pakun tak betal bagi bini. Hukum apa pakun lake kes. Meskipun buatan au bini, secara fisik bisa ngubah, eruh tak bisa kak. Tak bisa apa tahan tampung kepung pelembungan mau pasang bolelok bisa menyabe nih kak tak bisa nyabe kiamat nih kak ilmu na Gusti. Makanya Allah dalam ayat selain ada bu innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ilmu na kiamat seoning Gusti Allah sematoron ojen Gusti BMKG ngocak ojen ternyata tera kok bisa tak ning tebak ya bisa lampu tepak jadi yang tebakan kak nyaman tebak ampo bener ampo sah. Pada biar yang kepor dalam buk sing bek-tebakan roh hewan apa seatan duen dalam coloong macan salah koceng salah apa bisa salah kapi hewan apa seatan duen dalam colong sape di masa sape colong atandu benih colong atandu hewan apa seatan duen dalam colong sape kan atan duen dalam colong juga
Jadi hewan ditanya aki, hewan apa sih tanduan dalam colong? Ya sapi aja. Ada gelak-gelak betok mari na bunda. Dah remah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ya'lamu ma fil arham. Seoning esena kandungan Gusti Allah. Beji ni kemate kak. Pak bulan. Mi romoro odi. Siapa sih mau di? Gusti. Urusannya apa? Dah ada yang mati. Pak odi. Odi ketika kandungan 4 bulan. Makanya Allah debu. Manusia ni kan ngalami mati 2 kali. Odi 2 kali. Setuju. Semua manusia mengalami mati 2 kali dan hidup 2 kali. Semua manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Katina paring penjeru sampian tak percaya dak Gusti. Wa kuntum amwata sampian lambak dak ada eng eka bayi dalam kabadaan mat. Mate 4 bulan mate kak. Makanya cek pun ahli fikih mun beda orang rembi sebelum 4 bulan makelah tak eva jengaki tak napa. Lah bentuk orang keng kita umur 4 bulan. Tak ibu jengaki tak apa-apa, tak bandi tak apa-apa karena ni kebeni orang, ni kejamat benda kita Ethiopia bah, keng mun lebet 4 bulan mari odi makin mati kesedeki rabetin umur 3 bulan keker, wah bentuk orang sampurna, ni kejepun beni manusia seki jamat kita odi, paham? Nikah mati sepertama kau ulah anjunan 4 bulan Ethiopia bah. Kapan Ethiopia bah? Nikah odi sepertama. Kapan 4 bulan kan odi lagi. Oh odi itu kan. Kan odi 4 bulan ibu. Me itu mau cak odi. Aku leh. Tadi mau nak leh. Odi mau tak aku leh. Mata. Binin siapa mereka? Tadi mau nak leh. Maksud tabaji ilum tabur wate ya buk dadi panjang aguli odi mun tak aguli mate mun ili kuli odi boleh tapi lakar kenyataannya seni kak. Jadi ajunan ni kalau setari ngalami sete sekalian buk, kakak empuk ni kan mari ngalami sete sekalian, pah ipaudi bi Allah. Dari kandungan 4 bulan, odi 5 bulan kak, ilmu tabu ni kak. Odi, karena odi putongakan, ngakan. Beji ilmu tabu kak dintongakan, tapi kakak nena tak lebet dari lesan, lebet bucil, seeder, dari naring sepo bini, makanya orang ngandung kak dintok, lo head. Karena dada ni kan di anak tapi lebet bucil. Makanya baji ilmu tabu ni kan saya keparlo karo bucil. Bucil. Kaputok na baji ilmu tabu tanang tak butok, sokok tak butok, cetak tak butok. Apa saya kebutok? Bucil. Rembi. Anda ya. Bukan dia iya menakan gini. Tarik nafas, keluarkan. Tarik, tarik. Terus nak, terus. Terus. Rembi. Ku tak bucil ketok dak ada. Lamba ilmu tabu saya kaparno bucil. Kapan lahir katunya bucil saya buang dak ada. Saya lopar. Ngelek alam. Lain kebutuhan kak. Mungkin saya kaparno. Apa gula ben sampian? Pese. Pes cepur pes pes. Nggih napa nggih? Lake padoh, bini cung saraan. Bini sampean kikir tak budak debu sampean. Lek ketuku emas yuk, ambu sikikir arau pah bedak basa.
mayu kok terus pada beda oga ke sepeda kiba ke Sumenep kota ada pak katuku mas ini nak le iya bener kak mayu mulai saya ngajak melemas siapa entar katuku ada pak ke rumah boleh ada yang lagi mas makanya ada yang bini nikah muntu katok dua tampana situng rukiah takut yang bi setan muntu ketak buang buki kirtok rukiah rukiah pakun tak beres rupiah beres kak mun beri PC aja beres mang ilmu tabuk saya kebutuhan apa bucil ngalle mangken ke alam dunia PC masuk ke dalam kubur bucil tak peratu PC tak peratu apa lain alam kenapa saya peratu ganja aduh pun mangken kan PC mun gak kemah iki ada banggi kau borok ke timur PC guluban sampean mate ada kak mun la mate PC ni kata ada argana mun ki odik mangken guluban sampean mun kadung kocak libur karing bini oh my dear I love you you love me you and me lap-lapun sajan ki mantan anyar abi ya umi papi ya mami a ya mencret kan mungkin mengki gunung tinggi kulalui bola sungai musikku seberangi aduh mungkin lebur kak pada ben mata are omber ebek to ondem peteng kak in hodau hi in kulau mirata aung gami dunia se tuge curalo siapa hiku ya koordinasi gurunya aja suruh mulai kia kak jakaknya lala keburing mulai waduan kalau bedekan jangan duanya oh audio onjak lihat tahu saleh ya tak kau make pate ya तुम भी मुझसे प्यार कर लो mate apa banyaknya besena seto para tini binina tak kira noro kak billahi tak noro berdari ngali kuburan perajaan kak pelegaan apa afan sana tak tak buat berde sedih pegentengnya lagi na sampian buk pacintai sampian mate norak bendem sampian jo ya karpan selaki majid makan norak iya pula ni teguk abulun teng norak coba turun lagi kelala norok na gua muntah apoter boleh ya norak ada maka pasar aja ya aduh saja ni teguknya norak kalau mana maka minta bendan aduh minta jadi deng birang bitong sokon gue kan ki cuacur ring abulun teng bodi sama sok kaburu maram bingi sepit keng torai bu biasa nah selake mati pas bini abulun teng akar tak abit salak ya bolero haram tak abit yan laungku kak lajak petang tutup saya ampo tak gelem lagi boleh biasanya mun saya tak nangis loh aja ampo tak ndek jual lagi boleh aduh geng mun saya kacar paha gulubuk rambing ya lupa apa-apa Allah bi babang masuk nik masuk todus kareng laki atah lil tanian joh todus masuk laki nak kaki mati je takdir Allah masuk todus saya ketelah orang kek lakian joh nyampit jadi apa pola kek lakian bedu sendek kang ko ngadah itu siapa ji kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un
dak ada mati mari mati odi sampai makin odi summa yumitukum ku leku pai pamate boleh kak ku leku ni mati dua kali nah summa yuhyikum mari mati pas odi po ni ka odi dua kali nah mangkana manusia ni ka mati dua kali odi dua kali coba pikir ka malanceng manusia ni ka odi ing bi mati nah taoning puk ka malanceng odi ing ben mati nah puk cabang pentong benar ya kake manus saja aduh tu pak kare ngapa dina dia kula ku macam gula ni bining jak begintar bae kana orang akan de manusia ni ka odi ben mate na ka malanceng lancengan odi mak to kangga lancengan odi eko le bener ben manusia ni ka mate ben odi ing lancengan ni tak percaya aja sampean kak coba lambak manusia gak dinto odi tabung embuk nggih mate nak ada manusia egabe dalam keadaan ma saya mate berapa bulan 4 bulan pah odi ilmu tabu to odi 5 bulan sampai makin pakun odi mate gulaku man mate pandiin puntu pejengaki eko buraki paling ngepol 4 jam paudi boleh sampai bila tak tematiki ya kak sampai budian kak coba banding lagi mate na manusia nikah mun polong kapi dari lambat sampai mate na gulaku sekitar 4 bulan 4 jam ing mungkin tok berisi umur sebitak odi gulaku tak temate boleh sampai ke surga sampai ke neraka kemalan cengod ing ben mate na ngojak mate lagi nengannya ada lanya laungku dia ada dia jelas sakit dia ngocak mate lagi ni mun mate na lanceng dek rem beban ni manusia riak siapa sama nyimak lampir budi je mata kak le dak iya kak Teti saya kasus saring mati ni kebenih polan masalah mati kak mati ni kesunnatul hayat seodi mati ku lebih sampean gelem mati tak gelem mati tapi ma ba'dal maut marina mati ni kalau sebekal odi boleh kau leben sampean wahai kok hari butuh kapi pikiran dari atau pak kering apa dina hari pajak dayan nya abu ni malam pira gila boleh ayam badek damai buk ya buk aduh mangkana polan bede odi sama rina mate ben ka foto na orang ni kapan ngale alam tak pada ilm tabu foto bucil itunya foto pese akhirat foto kenjeran ilm kopur foto kenjeran mangkana pah ibad aki hol napa hol nikah ngirim kenjeran kak berkat ibu kita sampean kencerna kirim aki kasih sete gelak baca tahlil sareng habib baca doa kirim aki kasih sete senikah karena manusia ni lain alam lain kebutuhan ben manusia gak dintoh asli nah saampuna paudi boleh gak dintoh tak temate kia sampai ke swarga sampai ke neraka manter selamat dah kau leban ajunan sete budian manter bejreh amin manter pada dati orang selamat Allahumma La ilaha illallah La ilaha illallah bumi ngolok saben arek tak korang sapono kale manusia bena
ngate tak burung sepekal mate. La ilaha illallah Muhammadur cuma Allah seko besang seodi saros terosang munki anyama manusia pasteki beda betesa la ilaha illallah La ilaha illallah manusia siang malam tak ambusena bengtunya kapan ento puen tanah tunyanai kala lainna la ilaha illallah seiki ba amal bantusa seika lakoh ta'aromasa depak kakopur akare kasta abelia katunyata la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sekak dintoh kalau ben singkat sih saya pada pak saja mampun kak yang nguncang boleh kak ayo betul kak ah Napa itu? Ada besen lah. Apa sambian? Kulanya ku saya besian biasanya. Kula paling nganti ke saya besian juga.
Ini dikubeli tak peratu. Spesial. Hah? Spesial. Kula ni pun kawan jangan kapan mulai kan sungkem ya. Amplop. Amplop ibu angkap bibi kula hanu. Hah? Ibu amplop. Bapak Ibu hadirin, jadi kak dintoh saya nyamai maulid, ben kak dintoh saya nyamai haul, meskipun karena ben keterbatasan ilmu tak bisa aja beraki, tak bisa wasaki pemahaman, tapi secara ringkas kak dintoh maulid, kak dintoh haul, manter bisa aingak kengain ben teti tambanah pengauningan. Nyun saporah takut beda bahasa saya tak percuka kali. Buk. Apa? Kita ajak ngucak lagi gak ada. Nyun saporah buki. Terbi Allah lancing umur. Kapan ki boleh dengan kesempatan selain. Bentak langkong dan gula nyun eti langsung ke bereh. Karena di kantor kecompok ni kata ada 4 jam kak. Sementara leku pagi kalau petok gula aku kutu keluar boleh. Kalau 6:30 kutu keluar boleh. Nah, kiai langker benar. Oleh stareki. Ipakon pas tutup, tore tutup. Aslinya compok gula tak toman nutupan tokang buka ngedok kak. Pengajian bu, aduh. Biasanya compok mon pengajian gula tukang buka ben Fatihah dia ruah bu. Hak hok. Boleh pak tutup. Cek bagi aku lekung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واستعمل ألسنتنا في مدحه وأمتنا على سنته اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا وما تصدق يا دارس هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأولياء والشهداء وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسبابهم عند القبور وخصوصا إلى حضرة الروح يا هجي مختار بن هجي أوامل وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا ولهم اللهم اجعل ثواب ما قرأنا اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد
Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.